bir özün muayip oturasın, kapka tübünde. Әлі жиылмадылар бит әлі күйліп кетем. Сыңай да bir gelip jırlap alayık. Отырайды. Selamünaleyküm. Kızlar yıklap yatmasın diler bir etem. Kızlar yıklap yata. Yani ülkenler indi kapkatımında hareketlenip yalayıp otura. Yol kav kızlar öyle koşun yok. Yıklasınlar. Yaşlık bir güne kiyevge şıkka yıklayalmıyorlar olar. İlleri yıklatmış. Şol yıklatmasınlar. Kapkatımları yemlenip gitken min etem. Mene kimler bilgen iken bizge konakka. Ey Rezine Pafil Rabi sizlik vurgeç. Şartlanıp koydum. Sizge bit kapka tübünün imi anın tarihini söylep turası yok. Siz bir tane özünüz kurgen. Yaşlık yıllarında şu kapka tüplerinde tanışkan. Şu kapka tüplerinde hatireler yaڭartıp oturgan parlar. Eytesin var mı? Sağınasız mı? Mine şuşulay indi. Bana şaktanık peştik. Avulda min beleke şaktanık garmuşlar çıkıp otura deyip. Мен де әзірак құлға гармон ала башлағаш, қапқа түбіне шығып, отырып уйнай башлаған едім. Сен әлі шошы гармоның білән, Резина апаның жүрегін өзіңе қашық еткенсіңдір әлі, ә? Бұлғандыр енді өзінен сұраған жоқ олар. Шейл бірге енді? Олла. Бик көп енді кел бір қап. Құлғына шабышы жоқ. Құрметті достар, құрметті қонақтар, танығансыздар. Шыннан да бұл саңғати ғайле. Түбән Камы қаласынан келген. Түбән Камы шәһәренең иҗат йорты каршында оешкан иң популяр, иң данлыклы ләззәт төркеменең алыштыргысыз катнашучылары, артистлары. Айни Мөхәммәтовлар гаиләсе, булар сәнгати гаилә, булар Татарстанда гына түгел, булар бүтән дөньяда, төрки дөньяда танылган. Әле бит әле кызыгыз Иркәнең име ул скрипкада уйнавы. Ул улларыгызның, ул оныкларыгызның бергәләп чыгыш ясаганы нинди генә конкурсларда җиңмәдегез, ә? Байтак булды. Аллага, безне капка төбендә күрүбезгә шексез шатбыз. Рәхмәт. Аллага шөкер, әле сез. Үзебездә бик шат, Җавитнең капка төбендә утыруына гел төшкә дә кертмәгән ие. Менә минем сезнең капка төбенә нык барасы киләдер ие. Но Аллага шөкер, сез минем капка төбенә килдегез. Киләчәктә сезнең капка төбендә дә күрешүләр насыйп булсын. Сез икәү генә мәллә. Түгел, без күп. Сез әллә мин әйтәм, ләззәт төркеме дигәч икәү генә ләззәтләнеп утырырга килдегезме дип торам. Юк. Безнең әле тагын бик күп матур яшьләребез бар. Бармы? Бар. Теге шыклап яткан кызларны чакырыйк. Әйе. Чакырыйк әле егетләрне, кызларны. Кемнәр? Әйдә. Айнур Латыйпов. Айнур! Төрт гармон улы федералы. Айнур! Михаил! Аллаға шүкір, сіздің хәлләріңіз ничек? Син дә ләззәттәме? Мин дә ләззәттә, монда килгәч. Бу иң яшымы? Иң яшы бу. Иң яшы, ой рәхмәт. Җавит абый, менә без сиңа халык иҗаты йортыннан бәләкәй генә сувенирчик бүләк килдек әләйме? Ширләмә дип. Ширләмәс өчен, менә башларын салкында тумасын өчен. Айнур, апайым, туңарга баш юк бит ул. Баш юк. Ленин бабай бу тиңкесе хәтлек кенә әйме? Ай! Менә хәзер Алла үсә ширләмисең инде. Тарт гармоныңны!
Ey şuna! Sana bulab bergan shotdan ha. Rahmat Aynur. Aygül İbrahimova. O'tir hali. To'xta, Razina opa. Bobek aybat boshlandi bit hali. Bo'lakdan boshladiz bitsiz. Hali bulay bilgani yo'q ya. Sulaymana. Aye. Hali bulaklarimiz tag'in bar. Bormi? Bar. Shuni bo'lak. Bulak bilan endi shibar qiz. Voy, Aygül İbrahimova. Ey şuna! Bosullarning ishiga. Bildi. Atu Kustiya. Şehrimizin en tanılgan biyuşisi, Tulpar Jırbiyo ansamblının jetakçisi İldar Şayahmetov. Dar to'xtab qo'yasan ha? Ha? Yig'al. Oh! Qarani. Rosa ansamblda bir yitirgan yigitmi? Молодец! Oy! Ildar, qo'lini qismayli kash. Gos ansambl, davlat ansambli yoritasi beganda. Qo'l bo'y. Yoytmas endi sizlarga nasib bo'lsin. Yo'q. Bu kadar senin biyulerin senin kişiçe tugul. Sen bir profesyonelli biyusun. Koyda Ay okudun. rahmat, ay rahmat. Koyda okudun. Tuban Kamuning tanılgan xoreografiya maktabidan chiqqan shogirdlarning birisi Qozonda o'qib chiqqan yigitmen. Reklama cemaat, iskalığız. Tuban Kamu talantlarını bana şukip terbiyeli turgan şundu birini şehir. Ey Razina opa, şunday talantlı yigitlar kızlar alıp geliyorsun. Tağın var mı? Tağın bar hele, tağın bar. Elini hem Oynaz Hayrullinlar. İrili katınlı mı ne? Ey şu! Ah! Bitiremezsin Cavit abi. Nihal Hazret. Allah'a şükür. Özdegiz Nihal'de. Yok, men aytam, ozaqdan chiqargach Hazrat chiqa ekan deb turam. Shunga bundaqa deb aytmasang yararı. Tege do'qarida qilib qo'y ekan, tege do'qa qilirga degash, qo'noqlar vaqtida kelib ertaroq qaytib ketsa yararı deb aytadi. Allohga shukr, rahmat sizni ko'ribizga bek shod. Siz shodmi, yo'qmi? Ha? Ay, молодцы. Ay, Razina opa. Mana shu shunday motorlarni, talantlarni olib keldik, Javit. Ko'rinib tura. Benim so'zim yo'q. Tuban Kamuda anda talantsız kishi yo'q. Chunki anda onun havası shunday. Onun zavodi da shunday bek. Ximiya sekirdi. Kimisi kirdi. Yigitlar, qizlar o'tirishingizlar, deymi? O'tiring hali. Ay, rahmatli shukrlari. Mana Razina opa, Lezzet Türkümü degeç 45 yıldan artık tarihi bulgan şuşunday matur, güzel, ungan bulgan, üzüşen sanatga aşık bulgan şuşunday halk yürütürgan, yarattırgan şuşunday bir kolektif göz aldına kelip basa. Çünkü bu kolektifte, elisi 45 yıl degeç, Miner şok kaptım. Çünkü bunda tanılgan Munşa Taşı'nın karifileri, Kamil Askadullah, Rüstem Kızgın Şınıski, eli halalci fitile, Zoyu biteleyim. Eli kimlerine yok mi? Zülfat Hakim da Lezzet'e kelgen en birinchi gitarada o'ynab bir oy jirdi degan, ondan so'ng restoranga ketib bordi. Şunda lezzetlengendir edi. Jigitlar, siz bilasizmi, nindi donliqlar kollektivda ishlagan. Muxtar Minhajov bizda. Zülfiye Minhajov bilan Muxtar Minhajovni bilmagan kishi bormi? Oila do'stlarimiz, populyar kompozitor, aranjirovkalar ustasi. Bütün motor jırlarning aranjirovkalasini ulashli, Muxtar ishli. Bu vaqtda bidira sheshi bilan butun ansamblni bezab turadi. Mana bunday
Şeşi Yarınbek. Biz Şeş bir tık sayın kızlar şabalar indi malay. Balalayka basta oynadır ya, anam balalayka sabit motoru ya, pişmak. Biz yandı bakıp tettemedi, bizim alttan kızlar çapmadı. Yemsiz bulgaç. Tıgı bir öйтeyken, ben belki şakta bir yemsiz indigeç. Allah'a şükür siz hemen üzgermegesiz gibi gelin. Yarar. Ungan, bulgan, malatsı, kolektif şunday. Allah'a Ben şükür. sizde kurgaşıyım. Bana nindi planlar bilen yaşaysınız. Kısa gına anlatıp gitti gelin. Koylarda çıkış yaşaysınız. Nişe kişi yürüyü. Ilki zaman bilen hazırki zamanı şaştırıp bulmayı. Biz kanca birinci başlagan vakitte ol nişik başlangan idi Lezzet ansambli. İlk bir vokal instrumental ansambller 70-nji yıllarda bek popüler idi. Ayı. Tüben kamada anda indi bütün avuldan kelgen yaşlar, keşke oyunlar uyuşturalar ya, teta şoklar dep atalar ya. Şunda yaşlar jıyılıp, oynaylar, jarlaylar, beyler avuldan kelgen oyunlarını oynap, bir-birisi bilen tanışalar, semyalar kuralar idi. Şunda mine tüben kamada ne işin tatar semyalары, gailelari köp desең, mine şundan ketken gaileler. Mine, eytip gitti gel unutkançı. Çünkü 13-nji Gaile. gaile. Hayrullinler. Hayrullinler gailesi şuşu lezzette kavuşup, tanışıp, gaile kırıp, bugünkü günde şuşunda Lezzet de bir köp ölüş kırttı demografiyani yine ölüş kırttı özünün şehrin demografiyasına. Bunda sizin gülüşünüz köp. Birinci gaile bizning Zoya bilen Rüstem Rahmankulovlары. Oo. Ayakları jengil buldu. Beşinci gaile mine şuşu Biyuşi yigitning etisi bilen enisi Ravşaniye bilen Oyrat Şimdi Şehmetler. bunda dinastiye var abi. Dinasti devam eder. Hani siz şey biliyorsunuz kanka. 5 yıl bulan. Aferin, aferin. Şuna göre ungan, bulgan yigitler, kızlar diye eytem. Şuna göre yalqov bulmasqa gerek. Şulay bit. Her nersege vakit tabarga gerek. Bunda bit indigine profesiya kişileri yürümeyi. Yani ben qarab turam. Bir yara biyuşi. Nindi profesiya kişisi hele siz? Мен инженер. İnjiner. Ayna siz nindi profesiya kişisi? Физкультура дәресін оқытам. Okutuşu. Оқытушы. Aygül. Полицейский. Aynar. Оқатушы! Gördünüz mü hürmetli tamашашылар? Nindigine profesiya kişileri yok. Barsı da vakit tabışır kolektif gayrılar. Ungan bulurga gerek. Tege bir malaya eyteyken, etisinden soruyken. Eti, nişlep biz hamanda kabuklu berenge başlayımız da kabuklu berenge başlayımız. Ona kurşiler gül şaşlı başlaylar. Oğlum, onlar yalqav. Onlar berenge utartarga irineler, utarga irineler, alırga irineler. Şuna göre onlar şaşlık kınaşı gibi ederim. Ayda güzel. Buna bu kolektifte işlegen jigitlerden ben birine soru vereyim hele. Aynur. Oşuy mu? Kolektif. Şoy, күчле коллектив. Менә без Аллага шөкер концертларда, конкурсларда катнашабыз. Безнең Түбән Камада үтә торган бөтен концертларда бездән башка үтми дисәк тә була. Yok. Sen bir tane bu kolektifte gına tügül. Tağın nindidir bir şep kolektif uyuşturup жүрейсің деген haber taraldı FSB'dan. ФСБдан таралгач, FSB degenden bir şaltırata iken, alo, isen misiniz? Bu anonim zvanoklar kabul etettirgan FSB uyuşması mı? Eye, İldoz tanıyım deyip eytedi. Nindi uyuşma, nindi ne? Kolektif, eyt. безнең Teatral kolektif deyip işittim. Ха? Teatral kolektif. Театраль коллектив, безнең инде яшьләр менә шулай театраль коллективка йөриләр. Инде без анда сәхнәдә матур итеп тә конференция дигән әйбер дә бар инде безнең конференциягә әзерләнәбез. Шулай ук матур татарчалап әйткәндә сценкаларда әзерлибез. Менә җанага. Kişiler uyuşturabız. Кичәләр оештырабыз менә безнең аулагый ай сайын безнең инде өлкән яшьтәгеләр өчен аулагый кичәләре үткәрелә. Менә шунда актив катнашырга тырышабыз. Resin apa? Менә konferensiyalar әзерлибез дигәч. Менә җәмәгать әзер материал. Мәзәк Айнур беренче мәзәк синнән. Мен инде теге сез Флорава Резина Павловна сөйләшкәчтән без мәйтәм нигә чыгып тордык микән дип тә уйлый башлаган идем. Менә шушы арада бер мәзәк килеп төште искә. Менә безнең бит инде төрле яшьтәге кешеләр бар, айма 25 яшьтән 75 яшькә хәтлек мужиклар бергә җыелышканнар да, киңәшләшкәннәр дә инде.
үзләренең хатыннарына СМС хат җибәргә уйлаганнар, мин сине яратам дип. Һәм нинди хат килер микән дип инде. Шуннан 25 яшьлегенә килгән, мин дә сине яратам дигән хатыннан 35 яшьлеге, син бүген тагын эчеп кайттыңмыни дип әйтә ди. 45 яшьтәгесе, әллә сөяркәләреңә санап утырасыңмы дигән хат килеп төшкән инде. 55 яшьтәгесе, ярар күп сөйләнеп утырма, мөгаен минем телефон номерым бутагансыңдыр дип әйтә ди. 65 яшьтәгесе инде сообщение язып җибәргән, эшләмисең бер кая да, пенсиядә утырасың, мөгаен синең башың китә башлагандыр дип әйтә ди. Теге 75 яшьтәгесе инде әби улын чакыртып алганда, "Улам, карале, атаңның бөтенләй башы китә башлаган, башы эшләми башлаган. Син на всякий случай 1-2 сарыкны симертергә куй, әзер булып торыйк" дип әйтте ди. Федор абай, сиңа карап сөйлей. Әле Федор абайга 75 яшь бит әле аңа. Как булмас? ничек инде булмасын? Жок, аңа 18 яшь бит әле һәрвакыт. Көзгә Рәхмәт карап инде, кына рәхмәт. әрәм булабыз. Ярап карама күзеңгә. Әйе, теге күзгә тагын бер мәсәгә искә төште инде күзгә карарак дигән. Теге ике чыгып баралар икән инде ике кеше. Каралы кара нинди ике карт кеше өстерәлеп килә дип әйтә ди. Соң син күзгәдән кара, үзебез бит дип әйтә ди. Шуның кебек күзгә карамас кирәк түгел күзгә карарга. Я ул теге яшьнең аның ни юк бит инде Разин апа. Бер хатын иренә әйтә икән. Миңа бит 30 яшь тула. Юбилей. Син миңа нәрсә бүләк итәсең? Карчык беләсең мин сиңа нәрсә бүләк итәм? Мин сиңа менә берәр утрауга путевка бүләк итәм. Ай рәхмәт, ай рәхмәт. 35 яшыма нәрсә бүләк итәсең? 5 елдан барып алам дип әйтә. Менә безнең арада менә полиция хезмәткәре бар. Агыл, бу уникаль явление. Полиция хезмәткәрләренең вакыт табып, менә шушындый коллективка йөрүе тамашачыларны да гаҗәпкә калдыргандыр. Мине дә гаҗәпкә калдырган. Каян вакыт табасың? Яратасыңмы сәнгатьне? Мәктәп яшеннән йөри башлаган бала бу. Әле әниләре дә йөрдеме, юкмы? Әниләре йөрмәдеме? Әниләре, әтиләре. Юк. Кайсы район кызы сез? Чирмешән. Ширмешәннәме? Ширмешәндә инде алар. Ширмешәннәр алар ярата инде сәнгатьне. Ширмешәннәр күп җирдә безгә, күп җирдә ширмешәннәр. Син беләсең инде алар. Ширмешәндә яра Разин апа ишетмәсен. Ләззәтле мишәрләр басты бит инде. Мишәрләрме? Син җырлыйсыңмы? Җырлыйм. Сөйлисең? Җырлыйм. Сөйләмисеңме? Юк. Кияүдәме? Кияүдә. Ярар Алла исән сау яша. Инде менә Түбән Кама төзелә башлаганчы шәһәр дигән әйбер юк иде безнең тирәдә. Чиста татар авыллары инде. Олы яшьтәгеләр бөтенләй дә белми. Без дә 3-9 гына белеп килдек шәһәргә урысчаны. Шул бер бабай базарга килгәндә инде моңа 2 урыс малае каршы чыгалар да, "Дедушка, сколько время?" дип сорыйлар ди. Теге аңлыйсы вакыт сораганны. Ну, әйтә алмый бит нишләргә инде, карап торганда. Менә улым 11 хочет, 15 не дает дип әйтә ди. Миндә анекдотлар күп беләдерим вообще-то. Менә бик яратам мин анекдотларны. Әйдә. Ну, әллә баш шундый онытам мин аларны. Ну, менә аларның да Миндә менә онытам, миндә дә хәтер начар. җимниләрен онытам, Менә җимниләрен. миндә бирәсен онытам, аласын онытмыйм мин. Әле бер искә төштеме юкмы? Җимниләре онытыла менә, җимсезләре генә искә төшә. Менә шул җүнсезен сөйләйде. Жоқ, сөйләрем, куркам, кешеләр телевизорларын выключай итеп куярлар дип. Син һаман сәбәп табасың инде. Әҗәп. Бар мәзәк. Җавит абый, мин мәзәкләр сөйләмим бит, мин җырларга гына яратам. О, искә төште. Менә искә төште бер мәзәк. Менә сиңа шушылай итеп, синнән сорауына кирәк. Бер җирле мәзәк искә төште. Хәзер бер пар бездән яшьрәк инде 35 еллык юбилейларын бәйрәм итәләр икән ресторанда. Хәзер бер заман килеп төшкән фәрештә буларга әйтә икән, менә сезнең шундый юбилей, сезнең һәр берегезнең берәр теләгегезне үтәрбез дип.
Ярар хәзер теге хатын әйтә икән, сезнең нинди теләгегез бар? Теге хатын әйтә икән, менә мин ирем белән бөтен дөнья буйлап сәяхәт итәргә кызыктым дип әйтә икән, хәзер шалт тегеләрнең өстәлендә уже путевка ята. Шуннан соң хәзер ирдән сорый икән, ну, ирләр әзрәк нәфесле бит инде ул. Хәзер теге ир уйлый икән, менә гомергә бер шанс использовать калырга кирәк, файдаланып калырга кирәк. Миңа үземнән 30 яшькә яшерәк хатын булса яхшы булыр иде дигән. Фәрштә шокта, теге хатын шокта, бер заман шалт харилар теге мужикка 92 яшь. Шуңа күрә әйтәсе килә, ир-атлар нәфесләрегезне тыя торган булыгыз әзрәк. Теге ир белән хатын талаша икән дә, хатын инде иренә, "Эй, калаңа буласың, эй, калаңа буласың, кит инде, яшеңне белсен. Паспортыңа кара. Карт тәре. Карт бит инде син." Карчык син алай диме? Әле миңа 70 булса да, мин әле бер генә сызгырам. Мине хәзер мин сызгырган кызлар хәзер янга йөгереп килеп җитәләр. Хәзер хатын әйтә икән, "Ана, карале, Абдрахман, ана бер шибәр матур кыз килә. Ну-ка сызгырып карале." Мин быел бер сызгырдым инде дип әйтә. Тагын бер шушы теманы дәвам итәбез. Мин моны басып сөйлим әле, ярыймы? Чөнки озынрак анекдот дип әйтимез инде. Менә шулай әби белән бабайның 50 яшьлек юбилейын бер тамада үткәреп ята икән инде. Тамада сөйли ди, менә әби шундый матур, ак яулыкларда, шундый шибәр, матур ниләрдән, күлмәкләрдә инде. И кырында бабай утыра икән инде. Бабай мискинкәем сентябрь кыяры төсле утырады инде. Шуннан тамада килгәндә инде, менә әби бабай сез инде 50 ел бергә гомер итәсез, инде матур итеп гомер итәсез. Менә карап торам, шушы 50 ел эчендә күпме шатлыклар, күпме сөйнешле, күпме көйнешле мизгилләрдә булгандар. Менә зинхар әйтеп бирегез, менә шушы сезнең бер көнегезне генә булса сүрәп бирегез әле. Ничек бара сезнең көнегез дигәчен, әби сикереп торганда, бабайны этеп җибәргәндә, "Улым, мин сөйлим. Менә улым, ничек башлана безнең көн? Иртән бабаң йокыдан тора, сыерларга ашарга бирә, сыерны сава, сыерны көтүгә озата. Аннары инде мине иртән торгыза, ашарга пешерә, мине ашата, мине эшкә озата. Аннары инде балакаем үзе дә эшкә китәдер. Аннары мине эштән каршы ала, ашата, эшертә, мунчаны яга, сыерны көтүдән каршы ала, сыерны сава, ашарларына сава, кертеп яла. Аннары битән төне дә бар дип әйтәде инде. Шуннан тамада инде аптырап карап торганда, "Да, бабай, әбине тыңладым да, шундый бер сорау килеп торды әле минем алдыма. Бабай, менә шушы 50 ел гомерегез эчендә берәр бәхетле көнегез бар имез" дигәчтен, бабай мискинкәем торып басканда, "Минем улым, ул бәхетле көнем немис концлагерында иде" дип әйтте ди. Eğer sen kildingme yanıma, eydirsin ülegem davulga, urundan kuzgala yüregim, ayakları yuvalda diregim. Bik sirek ilesin şu jigit, yaşisin üzekni ızdirip, karisin yürekni yandırıp, gidesin sağını kaldırıp, jırga değil, isen mi diyüvey, bir beyrem yılmayıp dönüvey, şu yaktan alalım küzümün, yakıdan bir şıbır küzümün, jırga değil, isen mi diyüvey, bir beyrem yılmayıp dönüvey, şu yaktan alalım küzümün, yakıdan bir şıbır küzümün.
yigit Yaşaysın üzekli üzdürüp Koruysın yürekli yandırıp Gidesin sağını kaldırıp Jırgati iseldi yürek Bir beyrem yılmayıp gülüek Şu yaktan alayım tüzümü Yağdan bir şibir tüzümü Jırgati iseldi yürek Bir beyrem yılmayıp gülüek Şu yaktan alayım tüzümü Yağdan bir şibir tüzümü Jırgati iseldi yürek Bir beyrem yılmayıp gülüek Şu yaktan alayım tüzümü Yağdan bir şibir tüzümü Yağdan bir şibir tüzümü Aferin Aygül. Ha? Ya itirahatlana nindi şiber kız alıp geldik ey mejer şakada. Zülfiye apa Javit abi siz kola yazdı. Mene bitil yaşlık, aşık bulmagan irat, ol irat tugel. Onun yüreği taş, ol ya ulgen kişi bula. Şulay bit. Xotunga da gül şunu aytıp kilem men. Dürüst Fılır abi. Eytirge gerek, onlarga gile eytip durga gerek. Birovdan so'raylar ekan bet. Sen birinchi tapqir qo'shan ubishdin, qo'yda ubishdin degash bir yigitdan armiyada. Ketindi, armiyada ubishalar meni. Ay bayroq bilan deb aytadi. Rahmat Aygül o'tirganman. Bu sandık içinde bir gerekli, bir burungu sirli bir eybir var. Ol her üyde var. Ol bir gerekli eybir. Ol türlü razmirde bula, türlü tüste bula. Uylayız. Nersadan yasalgan mekan? Ol ayrım bir yıl fasılındagına kullanıla. Ol bir zatlı kişinin qaysı bir vakitta şuşu eybirine qarab, onun nindi zatlı kişi ikenin bilgenler. Ton. Yakın. Ol bir yumuşak, bir жылы. Burek, Türlü tüske manalar. şarf. Şar. Şarf. Şarf. Niye böyle gitken şarf turunda söz var yani. Kiri olmak istiyor. Bizga da bilo ketmay kelinlar. Yok yılının birgine fasılında. Birgine fasılında dürüst. Ayı. Uylayız. Ana ilik hayvan terisinden, jendikten yasa... Doldur indi. Pelte. Ha? Pelte. Tun. Bir kıymetli, Норковая шапка. kulakları da var. Bu turda indi baş vatası yok. Ana Flür Efendi elle koşan eğitip koydu. Burek! Alkışlar! Мен де айттым дейт. Татарча гана принимать етесің. Siz buruk giymediniz mi? Boşta gitmediniz, siz pul dediniz. Javit uruşa Ot. Mene bek. Конечно, Fleur abi böyle uana kavitol. Uana kavitol, Fleur abi kavitol. Конечно böyle olana. Flür abi seni kemeyi. Soldat vaqtda kiygan ek shunday burek. Gidip qaraymalı kilişem eken. Qara gel o'zinikin. Mene bek. Elek mene shunday bureklar kiyib, jay kuni 40 yoshdan uzgan abziylar uramdan o'tib boralari, kizitiklar kiyib,
Hem bizning Fatih Abzi degan armiyadan qaytgan, so'g'ishdan qaytgan Abzi bor. Ol garmon o'ynaganda shunday buruk kiyib chiqib o'ynaydi, qopqatona. İlikler şulay iteler, bir şonkatadır yigaymi. Eye. Jeygi issi günde de buruk kiyip, kiyiziti kiyip, kapatımında oturarlar. 40 yaştan uzgan Eye. kişi. Onlar bizge ülken kurunneler indi. Mına kadar singeyin 95 dolar sinirli kaman yaş. Allah Fıdır abay, ya kilişmeyi. Bana buna kilişe, yaşarta. Fıdır abay, kim sandık içindeki birini dürüst eyte, şuna bulak, jaza, müzikal kuşteneş sinden tamaşaçılarga. Şulay mı? Benim müzikal kuştana şuşa... Ya sandık üstüne oturup oynar hakikaten. Oynat dalyan garmon, kümmele tolaşarman, yaşlık motor suyu caranda. Oynat tarsa talyan, ejmak kümmele dönyan, satar canı talyan garmonadan. Oynat tarsa talyan, ejmak kümmele dönyan, satar canı talyan garmonadan. Ay Allah şükür. Fıdır abi dur çok rahmet. Aferin. Bilenmişken dal kebek begelesin, dallar kebek begelesin.
Gümüşün üzülesin Gelirken kara 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 kuzuma gene Kara sen kuzuma gene Buğulamızın gene Gelirken kara 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 kuzuma gene Kara sen kuzuma gene Buğulamızın gene Sana sende dolun şilgen Tibrele yüreğe Oh be gırım sinen eşe Üzüle üzekkeye Gelir Gelirken kara 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 kuzuma gene Kara sen kuzuma gene Oğlamızın gene Gelirken kara 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 kuzuma gene Kara sen kuzuma gene Oğlamızın gene Kara sen kuzuma gene Oğlamızın gene Oğlamızın gene Aferin. Hayırlılar. İyiliğine Aynaz Hayrullinler. Aynaz, zırlap yaşakız ya, məli 5 gün el yaşaysınız. Dağın bir 25 yıl, 45 yıl, 55 yıl, 65 yıl, 75 yıl zırlap kına yaşarga yazsın. Amin Rabbim. Aferin. Tavuşunuz matur, üzünüz matur, kuzgine tibesi, sulakana. Ayttım ise qayttım. Ayttım ise qayttım. Yigit bulsa shunday bulsan, ikki ko'zda o't bulsan. Yigit bulsa shunday bulsan, ikki ko'zda o't bulsan. Ikki ko'zda o't bo'lmasa, bor bo'lgancha yo'q bo'lsan. Ikki ko'zda o't bo'lmasa, bor bo'lgancha yo'q bo'lsan. Aprel жетті, ағып кетті, ақ үйдің бұзлары. Aprel жетті, ағып кетті, ақ үйдің бұзлары. Баш емейлер, сыр бермейлер, туған қама қызлары. Баш емейлер, сыр бермейлер, туған қама қызлары. Бензеледе ikki kontur birsinden birisi motor. Benzelede ikki kontur birsinden birisi motor. Burun astında gitmegen qopqa tübünde gine tur. Burun astında gitmegen qopqa tüplerinde tur. Bələkəygəndə şuyun şülmək gürləp payını uşaqda. Bələkəygəndə şuyun şülmək gürləp payını uşaqda. Bələkəy bolsun, motor bolsun, üstərir biz qışaqda. Bələkəy bolsun, motor bolsun, üstərir biz qışaqda. Rəhmət Yıldırım. Мен де жырлайм әлі. Өзім матор, өзім шебер, миңа қарап тоймайлар. Өзім матор, өзім шебер, миңа қарап тоймайлар. Неге екен запарыққа маймыл етіп қоймайлар? Неге екен запарыққа маймыл етіп қоймайлар? Ишметлерин кыскарак, лакан зулларын кысмарак. Ишметлерин кыскарак, лакан зулларын кысмарак. Бүттүр жерим бигрен, буйың гына кыскарак. Бүттүр жерим бигрен, буйың гына кыскарак. Тәрәзә төбін сигіз гүл, сигізі дә семіз гүл. Тәрәзә төбін сигіз гүл, сигізі дә семіз гүл. Minni taşlap yatma süysem bizge tutsun 8 yıl. Minni taşlap yatma süysem bizge tutsun 8 yıl. Cevap, cevap. Salkın çeşme suyu biller şile
çileklerini tullaman. Salkın çeşme suyu bilen çileklerini tullaman. Javit kemik bir göşadı tağın kisek bullaman. Javit kemik bir göşadı tağın kisek bullaman. Javit kemik bir göşadı tağın kisek bullaman. Sizler koytasız da mı? Siz konak gelmediniz mi? Sen Biz indi bit sırasan kunarbız. Ula, sizden gibi konaklarını koytarası da kelmey, qarşı olası da kelip turadi. Zo'r etib rahmat, alqışlar yig'ilib. Biz mында өзімізді үйдегі кебек етіп хис етеміз енді. Теге бір ер біле қатын достарына қонаққа келгендер екен. Тегелерні қожа кіші сыйлап йөреді енді. Әйдәгіз кірігіз, отырығыз, шай ішеміз, аш ашыйбыз деп айтады. Теге ер біле қатын бір-бірсіне жемсіз етіп астан қарашып отыралар екен енді. Шоннан тегелерні қожа көріп алғанда, ярар енді бұлай қиынсынып отырмағыз. Өз үйіңізде кебек болығызды ешін тегелер дүп шап соғышып та кеткендер дейді. Разина апа, мұнда құйманың тігі яғына кімдір күштенеш қалдырып кеткен? Ey, biz qoldırğanı yok. Islağan qazı ol, Javit. Мен не anda Жаңасын қалдырып? qarşılarga. Mine untulgan bit. Seni көргәш. Baş. Сен де Федор abi ашый башлаған, сен де ұныта башлағансың бейт. Разве мұндай бір ұныталар? Рахмат, сіздің күштенеш бірі. Javit абай! Бұл чиста экологический Түбән-Каманың заводына шыққан түтіндерден ысылған натураль продукт. Рахмат, нинди болса да, бүлек күштенеш ол жамағат аның ниндилігіне қарамайлар. Әдә бүләк дип, бүләк. Шулай, шуңа күрә, менә без үртеп рахмат күштенешләр белән килгәнсез. Сездән дә күштенеш, менә бу җырларыгыз, мәзәкләрегез, биюләрегез, уйнауларыгыз, көлүләрегез иң зур бүләк шушы. Әйди монсы кабул итеп алам. Зур итеп рахмат. Рахмат. Түбән Камаллар ана шулай. Кунакчыл да, сыйлый да беләләр. Кунакка килгәндә бүләген алып, килеп Сыйлана да шул беләләр. үзләренең күштенешләре белән үзләре сыйланып кайтып китә дә беләләр вакытында. Рахмат. Bizning o'tgan kunlar yo'qlamani tunlar, unutulmas yillar o'tdilar. Tuğan yağı bizda biz yürüyen soğumaklar, tüpten indi joyulub bittiler. Qartaymoy 50 yaş ko'ngil, hech kimada bir shashak tugel. Qartaymoy 50 yaş ko'ngil, hech kimada bir shashak tugel. Bizning yoqqan do'stlar endi siz qo'ylarda, unutdingiz ekansiz bizni. Shu shajarni tanlab, o'tganlarini o'ylab, xotirlarsiz balki siz bizni. Qartaymoy 50 yaş ko'ngil, hech kimada bir shashak tugel. Qartaymoy 50 yaş ko'ngil, hech kimada bir shashak tugel. Qongaylar yo'lanman bizda qayyotdik, o'ylab qo'ydik endi qamashana. Üstlerinde kızıllar, üttereli ağlar, ilge bilgana izgö buruşuna. Qartaymoy 50 yaş ko'ngil, hech kimada bir shashak tugel. Qartaymoy 50 yaş ko'ngil, hech kimada bir shashak tugel.
қалыңыз, hurmatli қонақтар, hurmatli тамашашылар. Зор итіп рахмат, бүгін қапқа түбіне келіп, бізді шулай зурлағаныңыз үшін, кәмит, жәуит жасағаны үшін, тамаша қылғаны үшін зор итіп рахмат. Исән сау еріңіз, сізге ішіңізде оңышлар. Бүгін бізде қонақта, қапқа түбінде, кәмит жәуитте, Түбән Кама шәһәрінен келген ижат йұрты қоршында үйішқан ғам оңышлы шат келуші ләззат түркімі білді. Оңышлар сізге, исән сау болыңыз. Бар жырбый ансамблі жетекшісі Индар Әфенді зор итіп рахмат. Өзіңізге зор рахмат бізді шақырғаныңыз үшін. Жырашулар насип болсын, исән сау болыңыз, hurmatli тамашашылар.